Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong ilam yang keseng kongres kentop ya ki MLA, haka kanyo trek mentop nai nopra arajar kakandai. Kila hiar sajowai ha West Gentles District, banyalap ya ki ba ban persya, ya ke Citizenship Amendment Act 2019. Ya kani jelap persya ya ke CAA lakot perlong da UMDC ke Sang Kongres na Giant Hills Autonomous District Council uba A. Andrew Shulai. Bat ya kani jelang la perlong hayau jawai ke badan halat halabo jawai. Ya ke jelang la penyat da UMLA ke Sutunga Constituency uba Syed Lang Pale ringkat ke Jiran Lang ki MLA ke Sang Kongres bagan top ya ke Dr. M. Ampurin Ningdo uba Kim Fa Marbanyang uba Mohendro Rapsang UMDC ke Malki La Mkra uba Fantin Joseph Lakadong, bat kinoy lam jeng giseng balang beper. Hadin ba, kinong syong snong, kinong kit kam snong, ki NGOs, ki beper, ki lapan syai, sa kasorkar jongi, hakani kajala jongi, bangim kwa, ya kasorkar ka jongi, bagin kersyan, ya kata ka Citizenship Amendment Bill Henry ko pangiyoi kadan kata ka jinglingo bat ka jing sayo tudong pesen ka masyirkay habaka MP jongki hapo parliament kalakersyan ya kata ka bill kapamangi barok di nong sok-snong jong kejela Klempek parti, klempek niam, klempek kenu kerukom jing penyadai ngilap persya hakawai kesur. Kajing kalihang ni kami balai bakata ka NPP kabalalam khamat ya kani ka sarkar jongi hakajela ka jongi ringkat pat kita kiwei ki parti yasno lang kipuri ya kani ka jing shisha napi nanga upat pa utray mulok ubadan ka hok batip baka ay ka sarkar jongi kanle hakijing ya kren bat kijing ya khana jongki Haki meeting ki bayad shad shi shad na ki post nem benta arlais nem. Banyak keren syapang kata ka Citizenship Amendment Bill. Ka Parti Kongres, kamday ka Parti kabapan kewin, da ka jing temu ka babakla. Bat kaday ka hok jongi panginwan menta ka step hang ni hapo jawai. Bat pensyai happy kinong jawai ba ngi temu bangin yalam syakmat ya kani kajing ya saat kejongi lem dadan kano kajing pen klumar snong ne kajing dawa ya ka snam haswa banwan kino kian ha kani kari ka sarkar kami kejongi hang pi ha Delhi ka don kam bandon kejing emir jing mudlang ka don kam banyo ya kejing kersyan lani habadan kejing persya kadai ka duty jongka sarkar kami jongi bahkan ngap ya kejing ot kejing nam jong kinong song snong jong kani kari kebaik kejongi lepas ya kata ka Citizenship Amendment Bill kapan isyai bakita kijingnya selok kita kijingnya keren jong kinong yalam jong kejela kejongi habakilek sekita kijingnya lang kalong kabajir jar bab kabaklam ya samlang Syangi upat ba hadirin baka MP Jokatura kalau pensyai pat ba kalabut ringkat
BGP Banwalam ya ka Citizenship Amendment Act kalau kecing peti kabamapi mangangi David Kendit Benriu bat ngidon kahok bat bo ya kecing keli syaki bat nano kiyok ya kata ka mandate ne ya kata ka hok ban rai na ka benta jong bi jong a shalendet klem das ngap ya kata ka ding ya kren jong i hakine kisnem ki baladep bahaba ki shong bat kita ki he sarkar sate Delhi kila ya bejur balada amen ya kata ka ad na katu ka ad kabawan hawar hajar kan reo kan nyaw Kingdom kata kajingnya support lang pat kata ka Citizenship Amendment Act. Ngakwa banya to ye pi kai ka baca ha parliament. Ha Lok Sabha hakasni bakilara ya kata ka Citizenship Amendment Bill. Home Minister jong kani kari jong ni. Amit Shah ula kren syai. Bad ulapan menapat Pak Margon Hapa House ba kita kijela kilayo ya ka ILP kakarteng jong kita kijela kalongkom ni ulang baya ka ILP on pentray kamno Adimapur namar barol sikat to hanagalan ka ILP katraykam Henry hapa di Mapur ka ILP ka klem traykam ulang ru baka Manipur mentala penjari ya kata ka inline permit lane ya kata ka ILP kajeng kali kami komne habang ipek ya kita kiri nakajaka kaba kita kipasyale ben bat ban ben halor kanyam lajno tang musulman kiwan na kino kiri kiwan ningkong nakari Bangladesh haba bipet ya kani kamap jong kari India kelek pet ya kamap jong kari India bat pet hato ka Manipur, ka Mizoram, ka Nagaland, ka Danyaw Taupot, Usapat, ka Kari Ayu, hato Kisapot, Lembah Kiri, Bapher, bat ka Bangladesh ne, bat kiway pat kiri, ka Jengkali Kalongkom ne, hato dadan kamo yani kinreu pungut ki MLA bangin ya pas langin ya rai banwan lam ya kata ka resolution banyalam syari chate chapo Delhi balai bahak Manipur kejaka de kejela ka baklemdan ya ka ILP ka klemdan kam ya kata ka resolution balai mangiha Meghalaya ngin hapsyong shisni nakabenta kata ka special session banwan lam ya kata ka inaline permit henray kiway kijala ki kalamdan kam ya kata hato kaday neem kajing radin bat kajing khuslay jong ka sarkar jongi namar kalabakla ban shem ya karai bat menjur ya kata ka CAB pet ya kabab jong kari India kino kijela ki bajantam bat ka Bangladesh hato kamday ka Meghalaya bat ka Assam South Pa Sao Popra kilomita ka Jingjngai jong kani ka international boundary hapdeng jong ka jilla Meghalaya bat ka jilla Bangladesh balay kinang yalam jong iha kani ka sarkar ki klem yada yapi yanga nado masdang ki jing
ya kren bat kijing ya khana bat ka sarkar India balai ki pinthame yani da ka baki khot ya kata ka special session badri bat ban kelaktin kita na peleng jokpi ki balayo I ya kata ka jingkren jang Home Minister Badan Burom jangi Usri Amit Shah Shatai Shapo kajaka kabadan ka election mentah uang komne bau Chief Minister jokpi jonga ulakmi ya kapor ban ya kendu ban Home Minister ban pensngong shakishkor ki jong bak kinong song snong jong ka jela Meghalaya kimla pensngong tho ya kata ka Citizenship Amendment Act bat benta nilapay haka jerwit kejerwat kapalakalan hado kata-kata bat menta ko Home Minister bait snong ba ay no yangi ya ka ILP ka sarkar kalayawer yaki NGOs lani kiseng bhalang kinong sinsar snong bat kinong yalam snong bat ki political parties barok ki badan hakani kajala banyadon ringkat ha kajing yalang karke kabalakhat ha kalai phau tarik November ha Delhi Shwa Balej sa kata kajingya lang kaladan kajingya soy ya ka resolution ladi ya ka raikut jang baro ki balej sa kata kajingya lang balakhot terpang daw Home Minister jong kari jongi bat kilaray bakin persya ya ka CAB o leader of opposition Ubaday unang yalam jong ka party Congress u Dr. Mukul Sangma uladay uway na kita kinong yasoy lang ha Meghalaya House Delhi ya kata kadulir bakin pa bakin IT yang Home Minister jong kari jongi ha kapar bakiya kendo yu ha kajing yalang ka jongki bakila ayu ya ka memorandum baka jela Meghalaya ka persya ya ka Citizenship Amendment Bill kajing kali kami madopat bayeng halok sabha banyeng batman ay kuble yung Home Minister barong si hadar ngo ya kajing wanlam jampi ya kaniga bill bat nga kalay nga kaway ka MP kabamarway jong ka NPP nga ay ya kajing kersyan ya kanay kabil balay baha kapor bangiya kren niya khana bangiyo I ya kijing tho hakilat patay kubor baper niyo I bakinang yalam kiway pat haka NPP kiyeng baki kren baki pla baki persya ya ka CAB hato ladon kano kajing ya shet kala para baki kajing kali jo nga kalong komne kan ka UDP ka HSPDP ka PDF hato kilayadon bentalang ni ha kani kajing yaray bansya ya ka MP marway jong ka NPP bakan ship ya ka vote banya sya ya kajing pas jong kani ka Citizenship Amendment Bill mapi kinong song snong jong ka joway pidon ka pansim kya ya kani kajing pansay jogi kajing keno kalong kumni badai ke Kongres kabapen Kewin bat kabapen
kelab politik siakan ka Citizenship Amendment Act. Kajing kali jonga kalong kom ni. Balai mentah. Hang the hanong ba shalong. Bat haki jaka ki baper hakani ka jela ka jongi. Kadan kajing penmi pat ba. Kaba he bat kaba job kaba om ngim kwa. Ya ka Citizenship Amendment Act. Kajing kali kalong kom ni. Habalapin politik. Ya kajing wan rung patha jong umender hakipot kisam jong kejela jong ida ka BJP bat ka NPP. Kadai ka hok jong ka Kongres bakan yen bat kan po ya kita gijak dab jeng kali. Om dan bala bat pen kebom ini. Namar kane kari kabangi ong kari bala sensya da upat ba ya upat ba nakabenta upat ba ngalalek by road lani nakakalisaw siya ka sa Mizoram bat ngalayo i nalaki jong kikmat yakijing ma kibaap yapi ka district Jaintia Hills kibalingkong kiban yo i yakani kajing poi wir jong kini ki poi kandai kasnong jowai bat ka Kleriat district ngayo i hakapor mga lek man hakini ki banay ki baladep sa Mizoram ngayo i bakata ka Karimganj bat kaneka hay lang kandi kabadan hangte hakhap boda lasertab da ubang Bangladeshi paralak kadai kahok kajongi kaseng Kongres ban pentip ya pi kinong song snong bakam don kano kajing ya kren ne jing ya mir jing mut ban ai hukum ya kane ka sarkar jongi ban sya ya ka sarkar BJP ha Delhi ban rai ya kata katarik kabakhado ban sya ya kajing penlong nong song snong try ban pura jong kita kipoy wer kipoy kibanwan sa snong jong pi jong kiong hakaan bakata ka life ho tarik Jamuar hajar khatsaw kandai katakad tarik kaban raikut yakito kipoy banlong kita kinong song snong kibapura jong kanay kari kajongi mano baay hukom ya kanay ka sarkar bakan menjor ya kata kakad of ya mano baay hukom yaki Balaj sa Delhi Ban kongo ya kakli Klan damo kajing mod kajing perkat Bat kajing bakli kabasir kay Haba kipay ba Jok ka maghani abro koy Kipersya jor ya kanikaan Hunray kabasusi kalong ba Manu ba ay bor Berben kentop lang ini Hagi kat kendai tri kejela Kibangin pediang Bangin kersan Ya kani kabel Kadai tang rawai ke MP Natura Kabala keren Kabala kersan Ya kani Bat menta Kasau kasian Kawan Hangi kipat bak Haga kat kendai tarik Nganong ya pi Ni barok ya malih Himbe pungut Ngin mi nakadobat hawan Dah keministerian serang Kebangi pediang ya kaya lagi Henry ngaong ya ke sarkar pat Kam day banlek Ban krong Hang tay Hak sarkar kuni Kadai ka hak kajing dawa kajongi Bagi don kam ya ka ILP Ini biniyang grup di senrang Ban dawa ya ka Ini don kamro Ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act Namar kini ki arthli ka ILP Bat ka MRSSA Kaya terilang Banyada ya kari bakajai bandia kajongi
Ngidon kam nya kini ke MRSS nomor ke aibor pi ki soras nong ki doloi ki bang mas nong ki sim bakin pek bina ya ke jingwan jongki mender ne kiwi ki jelah. Ngidon kam bani trilang bro asli kini kian. Nomor ni hakni ke sarkar hakni ke jelah Meghalaya mentah idon khaput bajrong bhabat asa bagi blok 1 blok 2 bat kenthuk ya ke jaka ke jonga khalang pi ka kenthuk hakini ki jaka ke bagi kini ya khaput balada ke Asam ke Penrekam ya ke CAA bat kini di belasyak kentai hak NRC sano kinlai kita di belasyak kentai hak NRC Kidon jaka hakita ki khaput ki bangi ngak ni. Ni dawaro bagi nong ba ya ka sarkar Meghalaya mentah bat kumjo ya ka sarkar Asam ben penben no mardo ya utai khaput. Nang ba ngin yo ya ka hak ka jong jong. Bagi dawaro kumjo bagi ni non schedule area Kebangi kot di European Ward bagi penkentung no ya kini ro hak 6 schedule area kini kijinya keren kebangi lai keren menen bagi sang balang bar kunju hak parti ke jong tengah kerpat ya pi ki pai ba baro bagi ni klet sai sen ya ki jilong parti ki jongi ki jilong sang balang ki jongi ni jilong kawai bagi persan bagi nilai persa ya kini ke A. Umdai bagi orang bagi lain yo ya ke ILP bagi ya ke MRSS kan kunno kini nama ngimpa ya ke CAB. Ngimpa ya ke CAB. Tani ke CAA. Bagi ni ya sekhmat ban persa kenang ba kini ke bil kini paino tani kin scrap no ya kini ke bil nak kejelah ke jongi. Tepai babaro Daga pidon, daga kemensim, banyak trilang, wan sekemat, ngini ya, banyak dipercaya kali kabel, kenang ba, kalawai, ikon gitu kijongi, kinyo ya kalawai kabok kenai. Ngila simnya karai, ba, lada pas ya kini kan, ngila don kam, ya ke ILP, keseng kongres. Kaya itre nakapor sa kapor nado arjar khanreo kala ilu laima lupa ya kani ko umsaw kaban wan hakani sayo right hakani ka NDA government apo Delhi hakaba kabala tu bantu ya kani CAB ban pas nado tu gipor hakan penten mau yang ibi house ne arjar khatpra hakini ki mulai Desember kila ra ya kabil bat family MP Congress kila persya atau kapor kila ban pasu nomor beli inang buon haka majority haka upar house hapor Raja Sabah nrei mentah lalak ban pas yang ini kabil bak kaba sungsi berbaso lengo kaba penlengo yang ikon ke parti kaba penlengo yang ki amili ki jongi kaba penlengo yang ki seng balang ki jongi kalong ba tanggawai ke beliau, tanggawai ke parti, ke walasim ya karai, ya ke jonga ke jong biu pai ba, nong jong ke Thain Meghalaya, pat balak kentuk, ngi ya ki TV, iba penpau ba, ke Meghalaya kaladei, ke wei ke seng ke bekerjaan, ya ke ne ke CAB bil ke ban kelaan. Hi menegasi, ha to ke kot kubor, pangila beliau jingmut, kia beliau jingmut panong imtip. Mangikong kia mele imasyat idon ni imakim pa idon ni kandan kata kajingnya beliau jingmut ndai kata kajing lek kajong kiseng balang kijongi sadeli kinong yalam kijongi pitep kanu minit kia ban keren ar minit tang ar minit kilaban rai ya ka yo pai ba ndai ka susi kalong ba ka MLA ka MP jong ka NPP Unong yalam jong NPP kila ay ka humo muhor siar ka jong ki ban pas ya kani ka CAB ban kelalong ay ka CAA ka bakalong menta ka sen kongres kanyai tray kanyai persya ya kani ka sen ya kani ka ay hado ki
hado baka sarkar India kan repeal nani kan scrap no ya kane kaan yak jokor kaba tumu kan yoroi yang aya pi upai ba jong ngane kathain chatai lamingi boningi priya ko chulong toa i rabman rab suiga rabna more tibi jing ma ryong ka hanre phanai bi ka jing ma ryong ka wan rai mtori ko ke i hari jeng tia yong i emi ka banyal li ke male constituency cici kondisi MG kamwa sofa wajar bot yo he bakhan ni gamte man ka arlak Prabhawa jarni i emi ginong jensia. Kenigaan gatte teman kam go. Kenigaan sisi teman ak ko gatte teman an go. Wagi bru de yang lupa gatte yo penman ki bari yo penman lupa, bru yang lupa yo man ginong chong chnong. De yang ikam sup haulak katwa i regentia ki bru he khat president emi du arlak ni Prabhawa jarni. Lado wan ni de ki bru jeni chnong yang i. Ye ki wangi pi kan ni mukre kam go sikshedel ni do le rail pi goro handrai karwan tingrong ipsut yang ni bro i ki border i ongi em kami sa buromi gini kisan balang sa buromi gini go di mani KLP ye go da i chibon ba sa burom ya handrai du KLP lem pu biang go Neba ILP defend i do i bro wan lagi highway wan go ti wan na sultar ni handrai da kadang suliang kabong tu ba James tu kabong ba Kim Pan tu i bon ko sunong i ka border ya sam naliang kan dulu ni te naliang kupli ni tai naliang umkyang ni tai bon ki thaman border ya sam nani na klo i opsut manapsut ni bro jeni i miere i ne semas nya khia yong i Demon sem goa maya ini jet bro yang i kalau wai kon nyak yang i wana kwat yang pin ni yang pernah persnya pi ya kan ni jeung ma ye bi ong teman ani gatu i dem le gatu ye kromi kan ni man ani ya mi dem le wan andre ong i pi ka bor yang demokrasi chongga pi pajba chongga pi inong chong chnang Nado hon bi chong klik tiam ni di melini ka bodo ang yo che tu ka jang la yo ga che tu handrai ka meret oi khon ni la dang i chong api dara i gi pai pa ne wani ho i mani party congress ne wani ka ngong lam ki maya ni ri ko yu maya ni ri chong den tia yang i le dai men se mo ya kwai wan persnya to i